Tukithina mbere na ndero cietu no alira na ku mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara nethiritwe akina mbere kwigua kimenagiri bara bakoina mbere kwa baetambagia ciaza cia rumena nterino cia Tharaka na arethiritwe akiuga ciaza cia rumena ikaina mbere kuikireta ndoa na kwathukana akiuria atongore gutigira ati bakoina mbere kwa bakiwatithanagia akari kengo mugongo withirwa ukithina mbere bwega. Mwandiki wetu wa Ndeto Murimi wa Mbogo nowe na riboti ino na njira enkinyaniru. Walira Aisilamu guku Kenya bakuthirikiria ntugo 30 cia kurega kuria muthenya wa ru mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara muthenya wa munthi na riongerete Aisilamu bachuka muskini wago arabairerete irio mwanya bya kuria na ndaya kubukethia no ntokane munthi ndio bukuthirikiria idi yenu irabulare nyo ya tubigana 30 days okay na ndabwira nkuye na tuirio kuna unga, kuna mchele, kuna ndengu, iko hapo yote. Ninyi baba nene benu bakame abubu kaga. Aga Murugara agitumiria ngwataniro na kuga kwina gitumi kia barabara na bya kuria kunenkera barabara tari na bio na twenda neni kana tibu ora wenda kanyamu na rumia ora tenako tibu kothiaga eno tokore antu bakundumanga bakia Gitonga Murugara no kurumia antu irio ikairio bie bithoku baba ndabiona nkaburumia na abibo na bukandumia kana tibu Murugara akionekana kumeneria nene baraba kwenda kugaukania kaunti ya Tharaka Nithi na Kimakabira na kuga kariba kaunti no babatiri gukara na urumwe na tupendane tuli atuba Tharaka Nithi county menya muntu tuganie boko bakiba kwenda utugania Gitonga no kurumia antu ba muwe Gitonga no kurumia antu ba Moigaos Gitonga no kweyana igutugania gutie thine riogo kyakeo kiriogo muntu ena kanyamu na rumia babange kana tibu ara Murugara ugite njire imwe ya kuonania ngwataniro wona thuro ta ngavana mwankani wa 2027 agatigira kira aina ya ndini iri thirikari-ini yake ndio nkwenda gite kia ngavana Tharaka Nithi county ntabwe riuka iri na ibwe guyana ara Tharaka bakiweta mara bakiweta na agachuka mukaya kundura ngavana wenu thirikari yetu kaigwere imwe Muislamu akaigware ya gundeni Mukristo akaigware ya gundeni ona religion inu ingechionde ndini inu ingechionde kegwa chiendeni wagu na gutire ukabilo kaigwa bureo muthiani akiendera Aisilamu bonthe Idi Mubarak Mbegara kinya ugite akagurira imamu wa muski ya chuka kamashini gagutimegwa bwega nontu ari na thina ya matu inkogwisi akenya bonthe wa Kenya wote mahali wako especially wa Islam kesho na watakia Idi Mubarak. Idi Mubarak itakuwa kesho. Ana shida ya masikio na kuna kakitu anahitaji. Wacha nijue ni ya pesa ngapi ili tupange mpango vizuri, nimsaidie awe anasaidiwa kusikiza. Awe anasikia. Hiyo si kitu itanilemea, ni kitu nitaweza kufanya ili tumsaidie imamu wetu akae kama sisi. Kiripotera Meru TV kumachuka Mbita Murimi wa Mbogo.